Lita y'amate negura hagati ya siringi 3 na siringi 4 kurugaha muri isa kandi Ebeeyi y'ebintu ebindi birikoze bo mukuri isa nk'embazi yo kozyente hamwe n'ebindi teri kushuma eyerarikirize abariisa. Of course yashuma muri isa naremwa abokuba center zo ziri hansi tikubasa kumitinga costs zo kurebera rente nk'embazi n'ebindi. So muri isa na Maria hansi kandi ubu igenderwa cyo kumodernizinga farming iguma kiremire bityo Ebeeyi y'amateratungo. Embaze sasa munonga embazi ninge bindi byona services zone zikuza hante Ebeeyi teguye embazi ne Ebeeyi emonyo no Ebeeyi service yone kuza hante yona ne Ebeeyi mweno Ugurgira Charles Mutangana umuriso muri Kabura abariisa bamwe bwahati barayire ku ngoma kagabo banyuma ya sente za banka kubarema kushashira wishanga banka zirarire kutwara ibintu by'abantu. So nsaba government kugeza umunonga kureba abaho empindaka hari iki kiruhati Ensonga ya buri murisa kwera muri z'amatege nayo neyongesereza hakizibweki ukurigira hari James Rutembesa nawo murisa wente government eshemeye kurgayo ikataho iteka iri kugema abariisa bona kwegayitira hamwe muri cooperatives. Ni nkiga kugira ngo weteho policies z'abantu kubasa ku supporting cooperatives hakiri cyabasika parliament shitamere giriteka igire ngo umuguzi w'amate wenda abasigagura mu cooperatives ohirehe mpinda hinduka yobwire umutindo gw'amate nago nugumwa habintu ebiri kuretera amate ga Uganda gabura akatare kensi yona jinga farmers kugira ngo ba maintain ingo buyonjo ahakuba omutindo gwaba mubi na nakatare kamate nakanga okufungura amate nimwe habintu ebiri kuretera umutindo gw'amate gwasisikara kandi ikintu kiretwa abashubuzi abari kurunda amagoba garengesereze nko kwirarirwa mnenje uri mcunda w'amate yashobora wata y'umutindo mbumba bantu abo nibaganga ninche kare noza kutayo no shanga wanu batartazi 10 hato noje kutayitana abo kuba amate baganga gabaki gaba mabi oyireho no mutindo ikintu kitamagara g'abantu hariteza nko kuri diamtiba webyamagaro mu rembo rwambara ari kushobora. If you take that milk you may have diarrheal episodes, or a person after consuming the person could vomit, or you get nauseated, or any other effects. Then other long-term effects, we have long-term effects resulting from taking contaminated milk. We could have long-term effects of cancer, especially if it contains some chemical contaminants. Nobu government tereho buri butari bumwe na bumwe kutereza Ebeeyi y'amate hamwe no mutindo ngo kutaho kitongore cy'ukunanizwa ha mutindo gw'amato mu ihanga abariisa hamwe n'abantu abari kunywa amato mu Uganda nibaceyongera kucura aba Sky TV agenshonga Matenebye webale Matenebye ezo neshonga